Nanang, pabuludan dakman pa iti kwartayo. Tapang nayon mi iti usaran ni Rina nga agabrod. Lukas ta. Agabrod ni bakit mo, maneng? O nanang, umadanin ati flight na. Ngam adapi paggastusan na. Ay, kasta aya. Awan pailat anak yu, agabrodan. Kunak nga ron nga oray saan pailahan ko ma. Tadi kampay nakabukal iti anak. Ngam agpilit mo. Magagaran abumaknang. Ha? Amoy mat di manugang yaw. Nangato ti arapaap na. Kaya't na ti agpaado iti kwarta. Kat manungarod ti kasapula, manak ko. Oray 5,000 pesos no adda nanang. Bayadan min tumutlaang no addan to kwarta may. Sige, mabiit laeng nga road. Ne, agsingsingpet ka ito nga panawak maneng. Hangka nga agbababae. Baka gisangpet kakit di iti babae iti balay no adda ako ni Jabron. Ha! Han mo nga padpadasan maneng. Saan mo't ari na bakit? Diyak mo't may turad nga ramidon ti kasta ah? Dapat lang atan Siyak lang nga rudan ti umadayo nga agtrabaho. Adda pa lang ganas mo mat nga agbabae. Aha! Panunutam ti rigat ti biyag iti abroad maneng. Narigat ti may adayo iti pamilya. Uwin bakit? Amok na ita. Rina, anak ko! Nakarubot kayo! Dumagas kayo pa nanang tane. Madama pa lang ti panang bilbilin ko iti manugang yo. Ay na, nakabaybayag kayo. Aldawan. Mga numala daw kay ti flight mo. Nagsapapay lang. Madama pa lang amin ti panang bagbagak iti manugang yo. Tane, baka tilar arami din na no adda ako ni abroad. Wan mat nga men, maneng. Ang mga no pagsibo ni Rina, adda nyawid mo ababaay. Ni saan mo't ananang? Saan mo't kasta? Amok mo't tinasayaat kan saan? Sa bagay, Rina, awan pagdanagam. Tada kami kan ni tatang mo amang bantay kan nila kay Mau. Bantayan minto iti hustaw. Sige nga rod ananang. Tapno amok ti mapaspasamak ito habang ada kay abroad. Lay, ada ka mo't gayam nito'y balayaw manay. Apay awan trabaho mita. Jak simrek tatang, masakit ti tiyan ko. Sumanubliak mo ti kasilyas. Nay, apay ngay. Nag-abroad la jay anak may ag-senyorito kamutan. Ha? Ni saan tatang? Nasakit namin na talaga ti tiyan ko. Mala, sapay ko bangarod na saan kang agpampambarlaang. Tanay, narigat ti trabaho di anak may ija abroad. Agkalyo ti ima na ang agtrabaho ija ay. Uwan tatang, amok na ita. Alang araw, agagas ka, tapno agimbag ka anagaws. Kat makatrabaho ka manan. Tanay, sayang tiyal daw. Hello, Rina, bakit? Kumusta ka nga dito abroad? Ay, kastoy agrig-rigat. Ay, nagrigat nga permiti trabaho ito Kanayonak nga mapuy-puyat. Basit pati kan-kanak. Kan-kanayonak nga bugbog kawan dagiti amok. Kastaya. Ala, ano sampay lang bakit? Ta, kinayat mo mo't ngamin ti agabroad. Kurangam mo't ngamin ti masapsapulak nga asawam. Kasano kat kurang mat ngamin ti diskartem. Han mo nga mo ti ag-sideline. Sang kabirok, sang kasakmon mat ti swildom. Kasano nga roda maka-sideline na kat ultimo day off ko agtrabaho ak. Tadi mo mo't kayat nga ag-day off ak. Nalaos to. Nag-ado manan nga ibagbagamon. Aminam ka din nga agpampamayan ka. Kurang tigagat mo, iso nga hanta nga bumakbak nang. Rina. Apalak nga ro dagi ko kumarek ta naggagagat as asawa da. Ado ti pagsapulan da. Iso nga ado ti kwarta da. Kat nabiit da nga bimak nang. Iso nga si ka doble am tigagat mo. Triple am pakit di Eh. Kat naimbaganan diya sakit itiyan mo. Ada pa ibasit. Hanggang simre ka kung iti trabaho. Una, no kayam lakit de. Sige, sumrak ka, tasayang tiswildom. Talaga nga kasta. Siyak to pay, permiti sakit ti bagbagyak ito'y. Makabanog nga permi. Iso nga panunutom dagita nga rigrigat ko ito abroad maneng. Hangka nga agnam-nam ay lang ita. Uy, bakit? Anyat gatangam, insan maning.
Gumatangak man iti juice kan biskwit insan mayla. Nabisina ka nagapoy ti trabaho. Nalipatak nga minti nagmerienda itay. Tay apple juice kan ta nakabiti na biskwit. Mabiit lang insan. Adto yan. Agtugawak pa dito isangot istor mo insan. Ta pagin inanak man. Nabanuga ka talaga. Pangrabyak siguro na ito yan. Masadut ako nga glutaw. Nabanuga ka talaga. Kasano adi ka mabanog kat nagrigat mat ngamin ti trabaho insan. Agkiwar iti simento. Kan agbunag iti nagdadakkel abat bato. Wan nga raw. Hanggang talaga akasta. Anya, kat awan mat ngamin na ilepas da tao. Iso nga anusan ati kas ti aklase ti trabaho. Ay, mabiit lang insan. At dagayam tay linutok itay aldaw apansit. Mabiit lang tayalaan ka. Ah, ay kat agyaman ak nga rod insan. Ay bitaw lakay. Naggapuwa ki jay store ni Susan. Kat ay na, nakitak ni Maneng amanugang taijay. Madamati merienda na. Nakasikawel ngagmermerienda. Anya, na ay, imbag man ta, merienda laangan. E dinto ta dya asawa na nga anak ta, kat kastaw na yarigat na ijabraw. Kan nakitak pa'y anangan iti pansit. Agasam nga'y dagit ang order na. Kunamala na sino baknangan. Ta merienda. Di na amaw taginaw. Imbes nga gluto di balay da. Tanayin inot kuma ngam sa ama. Pasig sabot nga ijirwar ti pangpangananan. Lakit di Barayo boy magayam da dya manugang mo na da kwartana. Kwarta na nga. Kano kwarta ni rin ang anak ta tigas-gastusin na. Ay wala niya. Angam no agas asta ko na malan pagbambanugan na ti kwarta ngay gatgatang na. Wala ta, manumit lat sweldo na iti trabaho na ngay. Nagbasay. Uray pupuutam anseng bakit. Iti saan ngagbayag. Saanan ngagtrabaho, jay manugang ta. Tanam namaan nalatan ti ipaw 8, jay anak ta. Pare Maning, dumagas ka ba? Isat mo. Nay, adang samot okasyon iti balayaw paray. Wan paray, kasangay tayo ubing ko. Hanggang mangan ka pa sa kadwag siya. Makipanganak latan paray. Sa anak pa ngagsyat. Ito lang man paray. Paayan nakpay. Wala, mangan ka. Isat mo na madamdama. Hello tatang, kumusta kayon ngay? Nasaya at latama tanak kaw. Angem at sa balay nga ibaga. Anya datangay tatang? Jay asawam. Jay mutla agbarbartag ti aramid na dituyan. Ha? No saan nga agbartag? Agmerienda iti store. Saan nga aglut-luto ti kanan na? Ta agpalpalutong sa iti store ti kanan na. Ay, awan magastusan no kasya ti aramidin na. Si madutmutang manipod nagabrod ka anak kaw. Ne. Madi ate kastang aramiden na. Hanang amo tirigat ko ito abroad. Kurang to pa iti turturog ko ito'y. Taka na yung ti overtime ko. Ano sakta agrig-rigat ito'y ngam adalang ita nga agnamnam ay. Pag namnam ay natipawpawit ko nga kwarta. Ay, saus, ibagbagakaw na nakaw. Sayang, tipaw-pawit mo, no panuy-nuyam di asawam. Sapay adda ulbud na. Iso nga sigurado nga ilibak na ti amin, nagdamag kakinkwa na. Kasaok tumanday dyan nga maning. Hello, Rina, bakit? Hano nga mo tirigat iti abroad? Puyat, banog, bisin ka na iliw ti kalaban ito'y. Apay kayat mo nga mabagtitak ito'y maneng. Ha? Apay, manunaya bakit? Kasla daman basol ko ni tikas na pa nagsasaom. Marigrigat anak pa nga makisao kadagiti amo kito'y. Tasabal iti sauda. Handa nga mo taging list. Huh? No agsakit ti bagbagyak ngagtrabaho awan mga papros iti bukot ko. Rina. Nag-uyong to pa dagiti amo kito'y. Karkaro jay babae, naimon. Kaya't kung tagawid, nga manano saklang ito'y. Bakit? Kaya't ko nga makaurnong tayo ti kwarta. Iso nga nano sa akin to'y.
Pagkatapos, kasda dararamid ta. Ha? Aramidak nga. Hangkaman mat nga aging dadamag. Barayo buyo ka nga agbarbartak ka pa'y. Anya ada tangar aramidam. Merienda ka pa kano nga, merienda sa store. Apay hangkang aglot to. Ni, nagkuna. Naminsan mo't la nagmerinda ki gestor. Kan naminsan la naparte kak ta inawis nak ti kumparik. Ang nagawid ak mo't la adagos. Madete kas na nga aramid mo. Baka no madamdama agsugal kan. Ay madi ah. Hangko nga itulok nga mapasamak data. Iso nga agpin na sinsya talangan maneng. Manipod tata, hangko nga ipaw itikwarta kanya. Saan ka kumabasta mamatilatan iti idandanon daken ka, bakit? Basta agtrabaho ka ladta, tapno damat kwartam. Hangkang agdanan ta agurorno nga akmat intoy. Tapno adan to iawit ko nga kwarta. Sana problema kanyak no di na kun pauitan, ta damot kwartak. Tiladyak kayat, kat tipadaksendak. Saan na po no kita anay danon kan ka, Rina? Sige, tane, agtrabaho akmanan. Nagsakit tisikat kung agtrabaho ito. Sige, bye. Bye, Rina. Kahit anyat ko na jay anak mo, nagsarita kayaw ansay. Wan, Bito. Data ka nun ti pagpawitan na iti kwarta. Rumbong laing data ti dadakkel na. Wan data tinagrigrigat kang kwa na manipod si Kugko. Narigatan nakpa iti husto idin inawak ni Rina. Sa idin si Kugko, siyam abulan nga inawawit ko dito'y tiyan ko. Siyam ayamat. Pitaw. Ay, wanggaya man niya. Premature gayam idin ni Rina. Sa idin pas nga ikaw, managsakit. Puyatan na ta idi abang asikaso kang kwa na. Kanayon pa ide ama ospital. Wan garod sa itatadakkelan, makatulungan ka na ta. Ngam sa bali ti agnumar. Di matsadot nga asawa na. Naglalaingan nga ay. Iso nga rod day tatikunak. Nakiasasawa pa ilang amin ni Rina. Nagbakbakit la ko man na balasang. Nasaysaya at pa'y. Ala, bye-bye no kastati kayat na nga aramidon. Sinugsugan siguro da abalayan di asawam, iso akasta. Kastamat la ti atap ko nanang. Pinadakas dagiti katugangak, tapno iso na ti pagpawitan ni Rina. Sana bale, tadamot trabaho. Agbiag ka nga uray awan tulong di asawam. Kan maysa, awan mo't anak yo. Iso nga awan parikot iti daita. Tilaang maday, jay padaksenda ka. Madi ati kasta. Wan nga ron nanang. Isa medyo nasakit tinakam ko. Ala, bye-bye amlaang ida. Basta ipakitam asaan kang apektado anak ko. Agtrabaho kalatta, kat agsingsingput kalatta. Saan kang agrebrebel day, anak ko? Nadto iti kwartam, Bitaw. Nay, apay, manaw timpawit di anak ta. Dahito ilaan? Ay, imposible ay. Jakpat yan. Kat, alangan nga itad ko amin kang kangayang pawit na. Masapol nga agidulin ta mo iti kwarta ta. Tapno ada kautan ta no ada emergency ta. Nayunam, dabayadak iti online. I-deliver na siguro no madamdama. Ta out of delivery kunanam ay. Si Kamer lang aro dalakla kaya mat. Manipod pawitan na ta dyan nakta iti kwarta. Uman-order ka iti online. No ada makita mo orderam. Ket uray ata mausar mo. Mausar nga? Diyan order mo akapute, di mo maususaran. Nakabitin lang jay sa lapayan. Ay ket kasano nga usarag, ket awan mo to daw. Kay dolin mo sana kas dyan nakawara. Diyan order mo nga aircon. Nakawara lang jay. Nagalas sa peke mo't na di nga aircon. Nagdaklan iti picture. Ang no sumangpat. Sa ngadangan lagayam iti kadakkel. Uman-order ka nga main. Uray saan mo mata kasapulan or orderam. Adapay sana naluklukatan nga order mo dya kusina. Sumanali lang jay. Bayam, talo kataktaw no masangaw. Nan,
Nayunam kat di tayo. May mayatan ti kastaw yung am tagbisyo ak. Kaya't mao, ngay nakagbarte-bartag di ta, kan agbababaay. Adto tili magasaw. Umanay daytan. Anayimaw na 2,000. Bay aman ta ornong-ornong, ta lakay kan baketan. Kano da emergensya pagkastusan tangay. Adamat jay anak ta iti abroad. Bay-bay an natakot ada dakilan. Da nagmun ayaan seng. Mayla, nadaman sumangpet nga order kaw. Pakialam tuman niya. At dapat te order yu idinapan alawas, uncle. Di yu pa'y naala dito store. Ha? Mano aya? 2,000 pesos amin, uncle. Ala, yag mo nga ruday. Utangag pailaan ka bayadan to ni Rina. Agpaw ito iti dolyar. Ure porsentuam tapno awan may bagbagam. Bayadan nyo pa'y uncle. Taimbak up ko ti collection dito store ko. Apay, di ka makaawat, Mayla. Awan pa'y kwartak ita, ta pagbayad ko iti sumangpet nga order ka to'y kwartak. Inton agpaw it ni Rina, agbayad aktukin ka. Apay, anyat pagrekrekyaran nyo ngay. Dahil ito'y man Mayla, sana makaawat. Imbagak lang aruran nga utangag, ta bayadak to na agpaw iti anak ta manipod abroad. Ngam sana makaawat. Mano aya? 2,000 ah. 2,000 lang. Adaw. Aday tati 2,000 pesos. Apay ti ko na mawan makukwarta may. Ha? No ide ka tagtagibasitan na kami sanitan tadan pagkarit mi Mayla. Ala, saan kayo matagtagibasitan, auntie? Saan nga? Kano dandan ni di na kami pautangan ni di. Tamom nga wan pagbayad may. Ala, saan auntie? Ay di ka naglibak Mayla. Mala, idulin mo kay din na ita 2,000 ta ukupam. Barang ibak nang mau. Mala, mapantan, bitaw. Di mo tutupan ita, insan. Amumot ti ugali dan. Ay, grabe ti panagsasaudang agasawa. Sigo din akas jayda. Ngam kimaro mat alimastugdan idi naka-abroad ni Rina. Una, nang runa ita tay sudan ti pagpawpaw itan ni Rina nga asawa. No kasta, talaga asaanan ang nagpawit di asawam insan? Saanan, insan? Hanggang ayos lang. Sana tayo ti panggapwa ka mangguray ti asawa. Adamat kwarta, tagtab trabaho akmoy. Nasingpet ka ngamin unay, insan. Tagibas si tenda ka dagiti nakaikamangam. Uray tagibas si tendak. Basta saan dak kumamot padaksan ni di asawa. Hello, anak kaw. Kumusta kan ngay dito abroad? Kastoy tatang. Makabanog. Nagrigat nga talaga ti ag-abroad. Hay, banog nga kan na yun. Bala, talaga kasta anak kaw. Awan nala ka at trabaho. Kat kumusta kayon nga kanina nang? Mayat naragsak kami. Taada ka na yun kwarta may. Nawan kwarta may. Napudot ti ulo may. Kanayon kami nga agapa. Kat ni maningay, makit kay tayo. Ay na, di mo damagan na jay. Ta awan bibiyang min kenkwana. Aramidin na lang ti kay-kayat na. Di mo pa lang amin sinaan. Awan may tultulong na ken ka. Nagbasit ti sweldura. Mabanbanugak nga rodan iti abroad. No ag-awidak ita. Hanak mat nga mayakan iti mayat nga biyag. Hanak mat nga bumaknang kanya na. Tahan nga amo ti agdiskarte. Masyan kami nga rodan ken ka anak kaw. Isa ano sinaam ni Maneng. Kay-kayat may. Nanan, tatan, makisinsina mo tanjay anak yu kanyak. Tulungan na kumaamangay ayo kan kwa na. Ay ayatag ti anak yu. No di na kan kayat ni Rina awan maramidam. Di mo ipilit ti bagim kang kwana. Wen mat nga main manay. Awatem ati gasat mau. Nakapoy ka nga men iti diskartay.
Di mo lang arudan maikan iti napinta sa panagbiag. Di mo pa maikan iti anak. Ha? Mala, agawid kan maneng. Nuan niya ti desisyon di anak may iso ti masurok. Di mo mabali na tubngaran. Nagpawitan jay anak ta, ansay. Awampay mo nga rod. Hindi pala namin sa nakalman nga rurayak ti pawit na nga mawamatan. Nadilingat ta ti sweldo na. Diya ka mo saan mo't amadildili edi? Apay ngay. Imbes ko mga on time ti panagpawit na. Ta nagsinadan iti asawa na. Ay, awan nga rodra At nanay, isun ti umawag. Ay, isung bata mo unlakay. Yoy. Hello, Nakaw. Hello, tatang. Ay na, pasensya kayon. Hanak pa lang nga makapawit kanyayo. Amok nga urayan nyo ti pawit ko. Anda nga may nangusarak iti kwarta. Ha? Apay, nangusaram iti kwarta anak kaw. Hang kayo ko mga agungungot niya. Ada boyfriend ko ita Pilipinas kat imutang kanyak iti kwarta. Anya? Boyfriend? Apay nga kami ti kwarta. Hang ko nga inted. Inutang na. Bayadan nanto kanuno makatrabaho. Sige tanya do pa teramidak. Bye. Ay, Anya jay ko nana? Boyfriend? wine, bakit? Ada ka no boyfriend na. Kat isaw ti pinawpawitan na iti kwarta. Anya? Nananay. Pinagsina ta ida kan manay. Tapno mabukudan ta ti pawit na kwarta. Ngam na kinobyo mat gaya man. Andamot manen ka inagaw ta bakit? Nay, Rina, ada kan anak kau? Ay, biglaan ti panag-awit ko, tatang. Tao may ko kumaidarom jay boyfriend ko. Ha? Apay aya? Ala, sumrak ka man pa'y. Kinukwarta anak na jay nga lalaki. Kuna na nga baro ngam nag-adumat gayam te asawa na. Adda bakit nga asawa na? Adda middle age. Kanadag tawon iti 20. Anya? Ay, kat idarom mo Marwam. Wan ko mga rod ngam ti question. Hang ko nga naidulin dagi jeres resibo edi nagpawpaw itak kanya na. Kailangan ka numat gayam dagi jay. Tapno ada ebidensya. Anya? Ay, awanan tatang. Awanan ko kwarta kun. Ay, masadot akon nga agsublay di abroad. Nagrigat ti trabaho jay. Ay na, aday jay Manila ni Maning balasang ko. Nakidagos pay laeng iti balay ti gayem na. Taumadanin ti flight na. Ha? Ag-abroad gayam ni Maneng? Tamaburyong ditoy. Ta sininaam mo nga minen. Hang kumat gamin nga makontak. Kasaok ko nanang. Nagsarita kami itay agsapa iti cellphone. Tanaamwak ti sasangput mo. Kat nasaukan ko na. Bareng agbabawi nga agabroad. Ngam agragot matlat nga agabroad. Kat kunana pa'y nga awanan pakibiyangan na ka. Aniya? Kahit, kumusta jay kalkalyem akinabaknang, Luis? Bambanog na jay tatang? Apay awan. Awan nga rod. Isa masurunak. Nabanugak lang nagkalkali jay. Ay, kung nagtumot ngamin ka nga awan maganab mo dita. May mayat no adda detektor. Nagninan tumat tikas jay. Ay na, agmula kakit day tinatang ka ng protas. Tapno addan to apitem nga ilakaw. Kanon to paya bumaknangak ngayon kasta. May mayat ti balitok asapulan ta instant ti panagbaknang. Ay na, inkakit di agaplay aminero anak kaw.
May mayat ti ag sarili tatang, tabukudak tumat ti masapulak. Pagsapulam nga ron ngay, ket awan may. Nabayag kan ngagsapsapol iti kasta, ngam awan mo't uray tiping abalitok lako maamasarakam. Makabannog mat nga rodan tatang, kasla masaduta kon. Ay na. Unay mo't daytan, Luis. Bigbigat ngagsusuyaab ka. Napuyatan ak nga ron. Pinuyat nak yan ay tagtagainap ko idirabi Lina bakit? Anyaman tinay tagtagainap mo na ya. Bimak nangak ka no. Diyak ka no mabilang tilugan ka. Talo ka no adadakkel abalay ti balay ka. Kan nagano ka no ti katulong ka. Anya? Isu ama siguradok bakit? Bumak nangak kon iti mabi. Ay, kasano ka da bumaknang ka nakasadsadot ka mat. Ultimo mang tarimaan iti bubong ti balay ta di mo pa'y maaramin. Gapo iti kinasadot mo. Basta marikrik na bumak nangak iti mabi. Isu nga ganos talang bakit? Di ka kadi mapukawan iti namnama. Ay na, Luisaya, no agarapaap kabuyo gamit aramid. Saan nga iti sa ulaan? Aggunay ka, agtrabaho ka. Kasano nga umado ti kwartam, nagtugtugaw ka lang nga agsil-silpon diti balay? Saan mo't nga amin na bimak nang kat nagagat? At datay talaga anaswerte. Kita, tay kalugaran tayo idi apada amamirmiraot. Idi nakakali iti balitok, bimak nang. Instant ibabak nang na. Isa pimanaw dan, iti lugar tayo. Di da kayat ti makikilan. Apay, agpayso ayaday dyan da mag-idila kay. Wen, kunak lang arudan. Agpayso day jay. Kat no damag ko nga dan nagdadakkel nga apartment day di syudad. Nagado ka no pa ti pampasayro alugan dan. Ay, kastaya. Isa ajak mapukawan iti namnama, bakal. Patsig ang makaswerte ak tumat. Akas iti day jay kalugaran tayaw. Bumak nang tantumat, bakal. Papanamlina. Inak man makisag ka nanang, tay supay titangdan ko. Si Kalaang, ayan je asawam ngay. Inkuyog mo kumaa. Wano adan trabaho na. Anya nga adda? Awan. Adda jay balay nakauldag manan. No kastamot la ka na yun, sinaamon. Aglalaki kalaangan, Lina. Tila'y bagbagayo mo, nanang. An-anuam ti sadot nga asawa. Dila agbain. Papakpakan laken kan iti agnanayon naglalayngan nan ngay. Makapanunot to mo laeng, Gumagat to siguro. Nariga mo basta sinaaklatan, ta nagkasar kami mo. Kakaasi ka laeng no di mo sinaan da di alalaki anak ko. Sinaamkit din, ta sumapol ka iti baknang. Kanuray saan abaknang. Basta nagagat ngagtrabaho. Panawam kit din day nga asawa anak ko. Saan ananang? Ay ayatok ni Luis. Ada nagkinaryan mi anila ang patay ti mamagsina kada kami. Kat orayam pa'y laamatay ka, sabo sinaan day nga asawam. Ay na anak ko, mabiit ka amatay no kastalaeng. Tamaparigat ka iti trabaho. Bagbaga amman met di anak mo, abalayan. Ibagaman met ngagsapol iti trabaho na. Ket no kanayon kung ay bagaday taken kwa na apalayan. Ngam di nakmet dengdenggan. Kakaasi jay anak ko ngagtrabaho. Wen, abalayan, amok na ita. Ang awan met maramidak, ta di nakmet denggan. Depende ngamin iti panagpadakkel iti ubing ti kasta. Pinadakkel mo ngamin asadot di anak mo, iso akas jay. Ay, saan mo't na abalayan? Ta nagagat mo't idi ni Luis. Salasim madut mo't idi nangasawan. Jak man amaw iti dahi nga anak kaw. Isulaang matikas jay kanagiti amin nga anak kaw. Ala, mapan ka jay balay da. Taing kabagbagaan jay anak mo, abalayan. Mandaram ngagtrabaho. Lina, bakit? Adda nabuyak iti social media. Nabuyam nga. Adda mo't gayam kinabak ng iti kayaw. Kayo nga.
Adamat kayam na idulin a balitok kadagiti dadakkel a kayo. Inlemmeng kano dagitay hap-hapon idi tiyempo ti gubat. Anya? Saan lagayam maiti unag ti dagati nang ilemmengan da kadagiti balitok? Adda pa'y gayam kadagiti puon ti kayo. Imposible mo day tangay bagbagamon, Luis. Posible bakit nabuyak nga raw. Legit dahil dyan nabuyak. Taado ti views na. Apay, gapotado ti views na, legitan. Ay na, Luis, adon ti fake news ita. Uray inuulbo din, basta kumita day ti social media. Pudno nga rod dahil jay. Anya nga ro di tangay? Rugyak manan tagsapol iti kinabak nang. Bakit? Ni, adda ka mga ilagayam dito'y sangot ti balay nga kap-kapi. Birbiro kang kamanlangan. Adda ko maiparamid ko kan ka, Luis. Plan-planuak nga raw no kasano ti pamayak iti aramidag to adakkel agay. Ken no sa dino ti pangipwestuak iti garahe. Ni, apay, adda kwarta mapagparamid mo iti dakkalagate kan garahe. Ay, dandanin bakit? Basit la panagura yun, bumak ng tam. Ay na, sasawam mo. Kasano kumabumak nang ka kadi ka magtrabaho? Nakasadsadot ka? Nukas kasano, siyak ti kaunaan asadot a bumak nang. Anya? Ipakita ka dagiti tao, asaan nga amin asadot wano istambay, ket awan napintas a masakbayan na. Tilay bagbagam. Ingkaman kay di ka nalan jay likod ti kusina, tane. Kanayo na maornong ti danom ijay tong galagtudo. Wen, madamdaman taon tanay. Jack penal pa sa nagplano. Ay nagplano kanto no adan kwarta di tadakulap mo. Alaki din, umay kan. Wen ka di. Ala, umuna ka ijayon, tay busag pa ito'y kapay. Tatang, buludok man tay bari tayo. Nay, an-anuam ti bareta, Lina. Ay, kanalak man di likod ti kusina. May tani agornong ti danom no kas di nga agtudo. Apay asika ti mang kanal. Jay asawam Ayan ni Luis aya. Jakam mo. Agkapkapila itay di sango ti balay. Ngam kalaan mo man na nagpukaw. Anya? Ibagbagak nga iso ti mga ramid. Ngam kanayon na mga itantan. Mabagbagtit sa ngaminon dyan nakyaw. Tatunggalag sao, balitok ti bagbagana. Makasarak to kano iti balitok, bumaknang to kano. Ay una yun na dya tao. Dya sadot na ngamin ti pagturayan na. Imbes nga trabaho tapno makakwarta. Ang jemot la agar arapa apter aramidon nan. Dila agbain na dya always. Mala, siya kaunti mga ramin iti dayjay palasang kaw. Ta awan pa imot papanak ita. Ay ala, saanan, tatang. Siyakon, kababain mat kada kayo. Pagbainam ko ma, katawan mo't sabsabalay. Sakit di ati rumbang nga agbain. Ta kas jay ti aramid jay anak kaw. Mangibabain. Nay, Luis, apay tagtagbatam tapuun ti manggangay. Tagtagari, di ka naariwawa, taamangan no adda makangagkan ka. Dalan ti hapon dito'y initsimpo ti gubat. Adda posibilidad na, adito'y kayo tinangilamangan day ti balitok. Anya? Adda ngamin nabuyak akasta. Saan lang iti unag ti daga tinangilamangan day ti balitok. Pati karag ti puon ti kay kayaw. Ay na, mabagbagtit kan samot at talagan. Ulawan na kan ti imahinasyon mo. Imposible mo dahi tangay bagbagamon. Agbambanog ka lang. Kandadadaulam lang tamangga. Sayang ano mapukan. Saan ko apukanan? Kita lang iti unag na. Ay na, gararamid ka, Luis. Ingka man kidag pelas, tay pa-check up ka man langan. Adan sa mga agpaiso tama tautak mo. Tanyat pagkit kita am kanyak. Bagtek. Sika siguro ati agballa. Taadda puliyo akasta. Ado, ti balay ti pamilya yaw. Di ka mangiraman, tawan bibiyang dagijat at tao iti saritaan. Kan sana bagtit dagijay, awan pulimi akasta. Sikatim mo na. Pagbalinan nakpay katabagtitan. Nagalaskat nga aramid ti kastan. Ala, isardeng mo nga rodan day tang araramidam. Intaki di manganan. Sa anak amabisin. Sikan ti mangan no kayat mo.
Masaya at taimay ka dito balay, Luis. Anyamot ti kasta nga aramid maon. Apay, di ka mabain kadagiti nakaikamangam. Kang runa ni di asawam. Di ka matagtrabahon anak kaw. Ultimo di ipapaaramid di asawam, di mo pa'y aramidin ay. Bisi ak nga ron tatang. Bisi ka nga. Agsorsor-sor nga agbirbiraw iti adula amen. Di kay kadyag sasawi ti kasta. Tano bumak na nga, ibingayan kay tao. Ay na, Luis, aya. Agmula ka nga min at sigurado pa'y anak kaw. Pinadas kong na itatang. Nagado ngay mula kiday. Hanggang nalugi aklang. Diyak pa'y nasubot ti puunak. Sapay inututang ko lang na dyan. Ay kat gagangay na ah. Kastala no damaw. No gaggagatampay. Makatsambakan tulat ta. Basta nadidigra ako nga garden tatang. Awan magimulak dita. Kahit ti aramidam at nangarod magimulam. Awan mait. Nabayagan nga birbiro kay ti pagbaknangan. Ngam awan mo't masapulam. Agsaysayang kalay ti oras dita. Ay kadanto ah. Sa anak ang mapukawan iti namnama tatang. Ha? Apay nga dabunton dita masikigan ti balayo tatang. Ha? Ay, jaka mo ah. Jak mo't nasipsiputan nga dagayang bunton dita. Ay sos. Partaan day tan tatang. Ha? Partaan nga. Partaan nga da kinabaknang dita. Ah! Ay na! Ay, dahito yung orayo tatang! Dito'y gayam tayan ti birbiro kak akinabaknang. Adda nakalamang akinabaknang di tatang. Anya? Ay, adday ta kamanin, Luis. Pati bunton pagintirisam. Ay, sos! Ikanda kayo iti sign abumaknang tatang. Di yu pagan anaw? Ay? O anya? Agtulag tatatang. Kalyen ta ti dagaan agtuban ti bunton. Nga, aggudwata iti kinabak ng amakalita. Wano, bukudak akalyan. Nga, bukudak mo't ti makalik ang kinabak ng dita. Ay, dinak iramraman dita ulaw mo, Luis. Kundi mo kutkut yan dita daga dita. Ta mga numarsuod to'y balay. Sa pa'y panagtutudawn. Nariga tayo. Isublik mo't lada gusti daga amakalik no kwa tatang. Basta di mo pakibiyagan dita. May sako malang ti sao. Di nakpagpungtutan. Inkakidyag mula tapno adda apitem tao. Sigurado pa ay. Adda mo't kayang bunton dito likod ti kusina bakal. Apay di mo yung bagbaga kanyak. Ni, anya bunton nga ibagbagam mo. Dita man ni. Bunton mo't dita. Iparit kit din ni tatang akutsyat ye bunton iti balayda. Imbis sa bumaknang dan, di takot kayatan. Isungin ba, dada nakitak abunton ditaw eh. Sana bunton dayta. Naurnong laadaga. Idinagi kanal ni tatang ditoy. Bunton dayto Ay na di mo ipapilit, Luis. Sana bunton dayta kung nalang arudan. Ala, panawan nak dito yan, tada aramidag. Anyat kwam? Basta panawan nak dito yan. Di nakpakibyangan ditaw eh. Mapan ka niti ko na mapapanam. Yahoo! Lina ba ka? Lina! Ni, anyat ririawam dita, Luis. Umay ka man ditoy. Nagpiksa ka tang iwa mon. Kita ang tinakalig na ito. Gawa balitok ako tsara. Kung may sa atin daw. Pasig abalitok na giti ba ka? Ah, ni, yelo mga agpaiso ti kolor da. Nakalim da kita? Uwan ba ka? Ay naambak ng tan. Dahito yung tinabayagan ng inururay kaw. Natong palang ti arapaap kaw. Agmay-may sakan samot dito'y balayo, anak ko. Napanan di asawam. Ay, napanagdis kita riti kwarta nga aramaten na kanoa nga agpa Manila. Dumaw dawat kanyak ngamjak inikkan. Papanan na ijay syudad. Mapan na kano ila ako jinakali na akot sarak ang tinidor. Nakali na. Nang kalyan na. Ijay likod ti kusina ha. Tsaka mo ano niya dagi jay.
Kasla balitok mo ti kulor na. Nga madumot ti makitkita ka kas di ti kulor na kutsara kas kada tinidor alako iji department store. Kat apay ngay nga ijay pay la Manila ti papanan na. Kat adumot ti agkilkilatis ijay sentro. Ijay mga rod ti kaya na, tasig sigurado ka no. Awan kanot pa nagtalot na kadang ijay sentro. Ay, oray ko mga rod no pudno abalitok dagijay. Tapno at dagong gunana. Huwag nga rod nanang. Hello Luis, ayan mon. Nakadanon kan dita Manila. Uwan bakit? Kat, kumusta ngay? Saan ba kaya mabalitok di nakalit bakit? Sinan balitok lang. Anya? Kunak tumang amin kang ka. Ordinaryo la akot sara kan tinidor dagijay. Sa bayadan apilik agatangan alugan agawin na. Ano? Piki magkayam na gajay. Kagawid ka nga rodan ha. Umay kakidit tatulungan ng agtalon ditoy. Nasakit tinagam kuli na. Napaayat la unay. Jack maklon bakit? Agawid kan kunak. Madanagan ako nanang. Di mo't sumangputan ni Luis. Napnapanan na ngay. Awagam ata amum ti ayan na. Diyak mga rod makontak ti cellphone nan. Manual dawan. Anya, at tinasayaat. Ingkagdamag kin ni abalayan. Amangan no amuna ti ayan jay anak na. Naggapo aki jayan nanang. Awan matlat kontak ni tatang kan kuana. Anya, Gumatangak man iti juice kan tinapay, Nana Mirna. Dahito at tinapay ni kan apple juice. Mabit man lang, Lina. Mapangkamanan iti talon yaw. Ay, wan anana. Inakman agbunubon. Tani, panagraraap manan. Ay na, kaasi ka man. Talagang agmay-maysa ka na mangsuksukay iti talon yaw. Ay, wan nga rod Tani, di mo nagaw-awid dun di asawak, nana. Manuabula nun. Apay, talaga ka dingawa nun kontak yu kang kuwana? Awang nga roden na Mirna. Apay no'y panawagan mo iti radyo kan telebisyon. Wano'y pusyo iti social media. Idi pa'y lang nga ibagbaga datatang kananang dayta kanyak. Ngamjak imanugot. Tama nga no agawid mo't laeng. Ngamawampay mat. Iso ang mapilitan naksan nga agpanawagan, nana. Hello, Luis. Ay naagyaman ak tay mawag kan. Ayam mo ngay. Di ka malagawi dun. Anya kamatan. Tila'y pampanawagan nyo iti radyo kang TV. Kababain. Impos na pa itif be. Madanagan kami nga rodan. Tadi ka malagawi dun. Ayam mo aya. Adak dito Visayas. Jak agawid ditan Lina. Agsinatan. Tadang sa baling asawak dito. Kat masikugan niya Amalia. Anya? Luis, di nakmamanrabakan iti kasta? Saan ka mangrab-rabak? Inkakit di ikatin dagiti pampanawagan mo. Kan ikatin timpos mo iti FB. Sige, tini. Dapat papanan mi kanya Amalia. Bye. Hello, Luis. Mabit man lang. Agsarita tapay. Luis! Talaga asaan nga agpampanunot na dya tao. Awanay, nadadailan ti ulo na dya always. Jakmat nga ron, amo no api ang naramid na tikas di kanyak tatang. Inanusak iti mano atawan tikas di nga ugali na. Ti kinasadot na. Nga may supay tataganas namang isukat kanyak. Apay, tatang. Ngala, siya kaong tagkidkid daw iti pasensya. Kapag ti inaramid ti anak kaw. Awan mo't maaramid, malasang kaw. Tauray bagbaga akjay anak kaw. Natangken mo't natati ulo na. Di nakdengdenggain. Awatag latan ati kasat ko iti anak yo, tatang. Kumusta, Lina? Luis? Oh, Lina, kailiw ka una Mabit man lang, Luis.
Di nakarakupan. Apay nga da ka. Di mo't adan sa baling asawa makunam. Si kakit dimot, namati kala adagos. Joke ko lang na jay. Ang angaw ko. Ha? Las-lastog ko kanina jay, Lina. Awan babae. Si kamot. Rinabak ka lang ide. Agsasauka ka di dagpay so Luis. Grace, ha? Di ko na. Saan ka masurutan? Ni, apay nga da ka dito'y Amalia. Kastalaka-lakanakan ka timang panaw kanya? Kalpasan asin ni kugan na, panawan naklatan? Luis, asino dayta? Ay, jak am mo dayta. Agbagtit dayta a babae. Siyak tipat niya manang. Nabayag ang nag-live-in kami kin ni Luis ijay syudad. Kat adda anak min. Imbaga na anabayagan anatay ka. Ngam na amwak anabiyag ka pa'y malagayam. Linastugan nak dayto a Luis. Anya? Ala Luis, pumanaw kan. Tasan kan apagan ano? Lina, si Kati ay ayatan. Ulpod ka Luis! Anusan kay ti manuatawan? Gapoy ti kinasadot mo? Ngam kastapay ti isubad mo kanyak? Isa huston! Kan sininaan na kon, saan ka di? Tayin sukat nak kangarudan? Si Kati ay ayatag. Jak kayatan dayta nga Amalia. Andernak dayta a babae. Awan bibiyang kon iti dayta! Bastag sinatan! Ay, nagmayat niya. Ginat niya. Awan mo titi abay ko ni Balta. Apa, nagsapa mo ta na bimangon. Ay, bumangon akman langan. Nagtataraki kayo talaga a manok ko. Kaslakay mo lang kanyang ngamoy, oh. Baldo! Di ka pala nakaimuk-mukat. Nga madda ka man dita. Nga gab-apros iti manok mo. Ay, hindi ka man nagpukpuk ka dita, bakit? Kita man, oh. Naglamuyot dagiti tutdot ti manok ko. Nagkanas nga paprusan. Makapasuron ka mo't Baldo! Day! Sara! Bigbigat nga man! Pungpungtot ka manin kanila kay mo. Apay! Di nakakadimanan intemplaan iti kape. Ah, May saka mo tabakot! Awan ti bibiyang mo! bakit? Nakaluto ka ka din iti kananta? Naglutluto akpay lang iti masida. Ay, kat agawa ama. Tapay papanak. Apay, sa di naman ay ati papanam. Inaggumatang iti vitamins kan shampoo dagiti taraken ko a manok. Nag-social mo tindagita manok mo, taag shampoo, kan ag vitamin dapay. Ay, kat wala. Tapno na bangluda. Ay nabaldo. Dagita manok mo, ti madigdigos mo. Ngam no si ka, ay na, di ka pa'y makadigos. Kakadi mabain, ah? Naganula, sasawom. Bakit? Ala, mangantakit din. Naimbag ngagsapam, Sara. Awan tinaimbag itang agsapa, Linda. Ni, apay ka di manan. Nakamisuot ka man nabigbigatan. Ay, mabusbusurak kan nila kay ko, Linda. Anya? Apay manan aya? Akaso, jailatan manok na, ti as-asikaswan na. Imbag pa'y adya tarakan na manok, tamadigos na. Nga misua mismo, di na pa'y masaparte agdigos. Anya? Ay na. Una yan, day di alakay mo. Ay, anda ka mat baldo barak. Anya ka na iti gagaram. Imayak ang kalando. Ta umayak ko dumawat man rin iti babasit a manok mo. Nagita ipiyag. Apay, kurangam pa lang titarakan mo amanaw. Nagadumat tayo. Basit na nga rodo ng kal. Ta napisti na iti daduma. Ay, kasta na day. Bala, umay ka nga raw. Tayong ka mangala ijay kulungan ra. Anya man ang dagito nga sangkot mo, Baldo. Nagadumot man na nababasit a manok. Dinawat ko na kita kanyang kalando. Ta napiste na kita daduma tarakan ko. Ay na, pangusaram nga ikadagita, nagadua tarakan mo. Isupay ang mapakpakan. Uray kumamot ano mabali na si daan. Angam iparit mo mat.
Baybay anak kadilang bakit ko. Dagiti lang matiliw-liwak si Kamoy. May kayon, tamangan kayon. May isa, dua, talaga. Na, agora ka. Kasla kurang ti manok ko. Ay, bakit? Nakitam ka rin may sa taragan ko ang manok? Anya ang manok? Ako mo nakita. Kurang matayin. At na mapupukaw. Anya? Ala, ay sos, amangan no nagtala mo na. Imposible ah. Ay wano saan, amangan no adda ayop, nagtaktakaw iti taraken mo manok. Anya? Nga ta? Kasta nga tangag pa isaw. Awan, lakay. Iswa di mo damagan kanyak. Tadyak bibiyangan dagita taraken mo. Ay, friend, at dagayam seminar tayo di kumpanya no bikat para kadagiti aga-asawa. Ikuyog mo anila kay mo no kayat na. Ay, awan friend, no kaya na. Ngam, amangan no di namanen mapanawan dagitay papat gan na una ya taraken na. Ay, day tala nga ngagpaiso, friend. Ngam padasim latang awisan barang umanugot mo lang. Ay, wan friend. Padasag to. Lakay. Ada ka di aramidam no bigat. Awan mahit ba kahit? Bantayak lang na ito tarakan ko. Tamay, inot damat na may busay. Ah? Gusto aya? Apa ya? Nawisin ka kuma. Inta makiseminar. Seminar kanuti, couple. Anyat ipaseminar na ngay. Adula amin na ita. Disturbo lang. Si kanti mapan no magagat ka. Tano siyak, jak masangaw. Ati Carla, di ko ka din nakita na iti babasita manok ko. Ado nga minti mapukpukaw. Ay, awam mo nakikita, baldaw. Ang mga muno pinarti ni baka maun. Tadi mo kagura nati kaadat na gaduha tarakin mau baraw. Awan, di nakabaalan nga ramidan ti kasta ante. Oreno, kagura na ti kaadat tarakan ko. Di mula mo baldaw. Narigat ti agtaltalay. Nga uray mismo pa'y nga sawam. Amangang kiidino ilala ko na itinalimay. Di mula mo Siya nga maaramid ti asawak na ita, nana. Oh, amo laeng aya. Awanan ti mapagtalkan ita apanawen. Nga uray mismo nga asawa baldaw. Nagmayat di seminar tayo, friend. Ado tinaadal ko si ka. Wen nga rod, friend. Ay, friend, adaman damagag. Anya day ta? Apay, awan pa'y latbalak yung kanila kay maamaadan iti anak. Ay nabayagan na kayat mi, friend. Di ka mo't maadaanan iti anak. Nagpa-check up kan? Nagpa-check upak, friend. Kat ko na mo ti doktor amayat ka, no. Ay, kasta aya. Apay no, padasam ti mapan nagpailot. Amang ano iso ti makatulong kada kayo amaadan iti anak. Ay, wala niya. O sige. Padasag tuman nga rod, friend. Nana Carla, lumabasak pa'y. Ay, dumagas ka pa'y asara. Maganda iti pipinaw. Sige lang, nana. Nabsugak pa'y. Ay, aguray kayo. Apay, kasla adamang mangig ko nga unit ibabasit a manok. Guni-gunim lang mo dayta, Sara. May kumanga dababasit ang manok dito'y ngay. Ay kun may sa anak nga agtatakaw, anya, at da konsensya, kwan. Saan ko nga ugalay ti agtakaw? Dinuminggaw makimismisak. Inagsapa kun rinabi ay nga karkararagak. Kanayo nakpayamang tad iti abulaw, kadag iti matmatay dito'y lugar tayo. Kay, no adda agsulisay, siyak ti numero unaw amang mangtay. Ha? Lawat mo't dayjay abaak abakit. Apay agpupudot kasi mangput bakit? Masurunak lakay iti kaaruba ta abaak abakit. Apay ka di manan?
Birbiro kaklaeng mo, di mangmangig ko nga unit ti manok, ije balay na. Ano, nagadukit din ngayon bagbaga na. Kasta? Ala, baybayamon. Ugali ng sanda dya abaak abakit ti kasta. Ay, oo na yun, aya. Nay, anyat kat katawan niya na nakarla. Kan, nagsasao kay ngagmaymay sa. Adan samot bagbagtit yawn. Ay, awan ti bibiyang mo, nga uray agkat katawa, kan agsasauang nga may sawan, balgaw. Hindi bakit mo ati at nabagbagtit na? Nga, mabagbagtit samot ngagpayson na tabaak. Ala, friend. Ape amang mangan kay timang gaabig-bigat. Ay, sungaron mo ti kayat kung akanon, friend. Iso lang amin ti sumrek mo tataraon dito yung iwat ko. Ala? Aginaw ka ka din, friend? Ah? Ay, diyak man na mo, friend. Ay no, po nagsaya at kuman ngay no aginaw ako ngagpaiso. Ape bakit? Madmadi ka di tirik na? Bigbigat ngagbakwar ka. Ay, maululawak nga rod lakay. Rurusukan na ka talaga. Anya? At tinasayaat. At pakita kay ti doktor. Kuyugan kan bakit? Baldo lakay. Napinta sa damag. Among kadi, masikuga kun. Wanya rod bakit? Ay, siya kung ti kararagsakan nga asawa ita. Adan ton anak ta bakit? Wala kay. Bakit? Nakaluto ka ka din? Nakaidla ka pa lang mo. Bumangon kan at agluto kan. Masad-saduta ka bumangon lakay. Si kapay man atagluto. Nalangarot ah. No. Anya ka diti kayat mo asindain. Kayat ko kumati agigop iti sabaw ti karnit manok. Kun jet tapingar di manok mo. Akanayon mo nga aprusan. Ha? Nagdakol nga min di tapingar na. Kasta nagimas, ngal-ngalon. Pagin inawak samot di manok mo. Anya? Saan kumabot ka na? Bakit? Nagado mabalin mo pag ginawan. Pwera mo tayo dyan ah. Isumot nga rod di kayat ko asidaan lakay. Ay na. Pangasim bakit? Nandiyan lang matiliw-liwak ngayon aldaw. Di mo kumamot pagintirisanan ah. Pangaasim. Ay, payakas na tila nga mas mungad, baldaw. Ang kalandaw. Apay, kas di ka diya talaga ti aginaw? Ah, apay aginaw ka din, ni bakit mau? Unyar ng kal. Anya nga di ramidag. Pagin inawan lang amin di alagak amanok. Ay, katugali na, baraw. Kasta talaga ti aginaw. Kasta mo't lang na antem, iti aginaw. Iso atin asayaan. Aramidam, itid mo amin, nakidawan ni bakit mau. Apay nga yan, kal. Jak kabala na partin di patpatgak unay amanok ko. Ay, narigat timang papa ay iti aginaw baraw. Taamangan lumaalisan. Anya? Apay, kayat mau ang maalisan di asawa? Ay, saan angkel? Laman langan. Oray na dagsantirik na kamang parte iti kapipintasan. Kan patpatgak unay amanok ko. Aramidag para iti agbalin nga anak ko. Ay, wala baraw. Sa nabalay, ikan kan rumanan iti adaw, atarak ng amanaw. Apay lakay. Asino di kinasasaom di takulungan ti manok? Ito'y tarakan ko abakit. Tari, masentensyaan ang tibiyag na. Kay, anyat sangitam nga eh. Awan, bakit? Masyanak lang kami dito tarakan ko. Awan ton tiap aprosak kami nigat. Sapay na ito iti kapintasan na manok ko. Sapay, hindi naman pa rin namang pili ka iti sabanya pag ginawang bakit. Nagadumat ti mabalin mo pagpilyan ka na iti tarakan ko. Basta saan kumaaday tao eh. Dayta nga rod ti kayat ko. Kaano nga yan si Daan ta dayta? Inton bingatan bakit. Ta ipapas ko pa nga aprosan ita.
Ay na, friend. Narigat gayam ti aginaw si ka. Katuan mat. Komporme la ditan amakmakan ti mapampanunot mo akanon. Ay, win nga rod friend. Makapasadot pa eh. Nagrigat ti bumangon. Diyak pa'y kit din mailutuan nila kay kun Imbaglangan tanagagat nila kay mo. Ay, win. Win ngagpaiso, friend. Anya ngay bakit? Parche kaon si ingungutak atarakan ka. Kwa, lakay. Nagbaliw ti kayat ko asidaon. Ha? Agpaiso bakit? Win lakay. Ay, thank you. Naimbaglangan, nagbalik ti panunot mo. Naisalbar di patgak ang manok ka. Okay. Anya nga ron, ti kayat mo asidaan. Kayat ko di pato atarakan mo lakay. Ngam tay masikog apato ti kayat ko wine. Anya, pangalak nga iti masikog apataw. No kawitan di tarakan ko, bakit? Lakay, intan sa agpa-ultrasound. Tapno maamuanta no anya ti gender ti anak ta. Una bakit? Mabit lang nga ron, ta agrobatak. Inakagdigos. Sige. Nakpay lang nga rod agid i-rebrade up ko biit. Reingan nak to, no makapagsukat kan. Lalaki ka no tinatak talaga kay. Una nga ron, bakit? Nagmayatan no kasta. Sigurado nga umalakan niya kiti kinataer ti anak ta. Ay nawenlatan alakay. Ay katanya ngay, ti panagan ta iti anak ta. Taraok, bakit? Tapno, kaslamat lang manok nga taraok. Pati to'y putot mo, aramidam mo ito nakaslamanok, lakay. Wala, mayat ti kastanagan na bakit? Ay madi nagalas. Diyak kaya ti kastanagan na. Ay kano kaya mo, birngasam tulangan mabalbalin pa eh. Ngem no tay pudno anagan na ay, diyak kaya ti kasta. No kayat mo, di English ta tipod no anagan na, tapno saan na madlaw. Crow, tinagan na amay surat iti birth certificate na. Sa tabir nga san iti taraok. Kahit mo? Ay saan? Adan nakasagana ngay panagan ko iti anak ta. Siya, timang ted iti pudno anagan na. Tasikan tumat timang birngas ken kwa na. Adamang mangag ko nga unit ti manok ni ka balay da na nakarla. Awan mo tarakan na manok ti amok. Agore ka man ta inaksiripan iti likod ti balay da. Ay, saan kayo at tumagari ang manok? Matanumangag na kayo manong amumyo. Dito ba niya? Why? Na nakarla? Ha? Anyat masapol, maubal daw. Mabigbig ko na kita ang manok Ay, kwa. Dagita tayo mapukpukaw ang manok ko. Isulakit kita kita. Takwinin tasak amin ang manok ko. Dagita ti pagilasina kanakwada. Oo. Di mo pa inikat ang itinkwintas ko kanakwada, nana. Kwa. Ay, pasensya kan, baraw. Talaga asaan anasaya at ti aramid mo, nana Carla. Agtatakaw ka. Ay, kwa ngamen. Kastoy nay. Iso naramid ko ti kasjay. Ta, mabusurak ngamen. Kadagiti tarakin mo. Sumanursur da mo ngamen. Kan tila pagrugrogitan kan pagapapunan da. Uray pa'y. Nasaysayat ko manimbagayo kanyak. Tapno inkulong ko amin ida. Sana kasta atakawin niyo mo't nagiti tarakan ko. Ay, pasensya kan balduan. Jakon ulitin day jay. Ay nakasagana mangisublay kadagiti tarakan mo at tinakaw ko. Talaga di yun ulitin. Tano aramidin yun to pa'y. Idarom kayon. Nakasapulang ngay kadagiti manok mo, lakay. Daman ayan da na nakarla akaruba. Isumot gayam tinangala ka nagti tarakan ko. Pinarti na pa'y kitin ati na duma. Kunak to paikat. Idi pa'y laeng atapukon nga adda ti ilimlimod day jay abaak abaket. Ay, nagalasa talaga ti ugali na. Ay na,
Talaga ngay malakanyak to'y anak tabakag. Nagtaer si ka. Malalawanan. Malay, paidam nga rodon ni taraok nga anak ta. Tain ka asikasuan ti bil tayo dito ospital. Tapno makarwar kami mutan. Huwag bakit? Taraok anak. Agida ka palang wahin. Tada si kasuan ni daddy. Imakkulan na ito'y tarakan ko at tinakaw iti ni Nana Carla. Isom ti parchek a pagtanggadam. Ay ka, mayat ang arod lakay. Ad-adwam ti sabaw na, tapno adu ti maigop ko. Ay kituwa na bakit? Tapno adu mo tigatasan ni Taraok nga anak ta. Baldo lakay, agi papudot ka man iti pagdigos ni Taraok nga anak ta. Huwag bakit? Igidan ko mo't lang ipapudot ti pagdigos na iti manok at tarakan ka. Naa, tapat ti manok. Ipatpudrutan pa iti pagdigos da. Huwag tapno saan damot ang malamin. Angam di ka matanagan. Taun-unaan kailat ta nga si kaswan iti anak ta. Da kayo ti priority. May kadwalangan ng iti tarakan ka. Saan na kas iti at ilatan tarakan ko ti ayan ti atensyon ka. Sa balitan. Dan bunga ti ayan ayat ta bakit. Patpatken kayo iti anak ta. Patpat ganda kamit, Baldo. Kitagyaman na kiti Diyos. Tanakatumpungak iti nasingpit nga asawa. Napintas mo to'y balayo Basit balay. Hanggang napintas ti tsura na. Asinaw ti nang design dito'y ngay. Siyaklatan atatan. Amo matgayam tag design iti balay. Kastimot abalay ter aramirin na kitay bitirano a karpintiraw. Natultulan ko lang nang itatatang. Mabuy-buyak. Nay, nagpintas mo tayo na ita puraw apala ang nakapasanggir dita. Palayo na ita. Huwag tatang. Nanta buludak mampay. Ada pala aki di balay. Natukol nga mentay palamay. Sige lang tatang. Awan matkit din ati pangusarak kita. Alaan nyo lang. Pausta ba kahit? Madlaw mait, ang nasingpot jay manugang ta. Asinaw ang manugang ta. Jay kabarbaro ang manugang ta. Jay asawa ni Lina. Madlaw mo't ngamin ang nasingpot ni Fridaw. Damo pa'y lapan nakakita kun ko ana. Kat nadlaw kun ang nasingpot. Tanarispeto. Wan nga ron Sana kasi jay daan ang manugang ta. Anya adaan asasawam ba't? Katwan mait. Daanin ata nabayagan na manugang ta dayjay. Nakaimimot pa'y dayjay babae. Manipon nagbali na manugang ta dayjay. Awan pa'y uray may sana bulod ko kinkwana. Ni Predo kat saan ang naimaut. Apay, anyaman ti binulod mo. Di kalagbain ngagbulod-bulod. Ay kat manugang tamad. Awan mo't sabsabalay. Pagbainak kumangay. Uray pay, basta kababain. Urayong pay mo't medyo bumayag basit ti panagdenada iti anak ta sa kaagbulod-bulod. Ay na, kanon to pa ngay. Itantan ko pa laang kat lakaya kaon. Inton na taya kaon, di dya kaon makabulaod. Bagbaga jay amam Lina, tanay, rinugyan nan abinuludan jay asawam. Ha? Anyat kayat yung asawan nanang? Binulod na ngamin tay napintas apalayaw. Ang mga nudi namanin isubli tay jay. Katbay anyo ano dinan isubli? At dapay mo tay may sa apalami. Duati palami nanang. Agruam day jay nga amayaw. Ibagam ijay asawam. Tasaan nga amin abuludan ti amayo kat itad na. Ibagam ti ugali jay ama manakaw. Sapay no saan ama pagbigyan kat sumabali ti ugali na. Aw-awatin nyo latan nanang. Gagangay siguro ti lumakayan. Ay na, ubing kayo pa'y laide. Talaga akas jayan ti ugali jay amayaw. Tila mabulbulod na. Inton kwan, dinan isuble. Tagikwaan nan, ti buludan na. Isu nga ibagam ijay asawam tibilin ko, anak ko. Apay, ayan na jay dakkel nga plangga na nga binulod yu ide, tatang.
Diyan anak yung nga sa wakti ng bulod kanya yo. Planggana nga. Kat no nabayagan nga yung sublik day. Awan to pa insub-subliw. Day tangamin ti madi kanya yung agbulod kayo nga mahan yung mo nga isubli. Han nga gaputan na sing padya anak yung kat bulbulodan yung mataminan nga mabulod kanya na. Imot kakit di amanugang Sana kas ija asawa ni Lina. Naparabaw kan nasingpal. Adula amin data nga ibagbagayo. No kaya yung out-utuan jay barbaro nga manugang yo, haan kanyak. May alis yo ayat alipuspos ko. Haan nga pulos. Suapang kakit di amanugang. Napaklan ka lang arudon nga imaw. Awan pa'y respitaw. Kasano ko mga respetuan di kasta nga ugali yung ay. Awan matgamin babae niyo. Agbubulod kayo nga katugangan. Nakatumpong ka iti katapat mo Nagbastaw ti panagsasaw na di amanugang maw. Sinaan la ko mga aminin nilan daw nga anak ta. Kasano asinaan na, kat lab na di asawa na. Kan adamot ngamin punto ni Perla amanugang ta. Agpay sumot ngamin, ano adda buludam, di mo ammo nga isublay. Adaya, awan binulbulod ko kanakwada. Nagkabaw sa ngamin na di Perla. Ang mga nalipatan na latin ang ikabilan na iti planggana da. Ay, nalaeng agpabasol na di babae. Agpaili Lina, anak kaw. Agpawit ka. Ayun man tatang, tani, adar aramida. Kani awan masidan, agpawitak man iti 2 kilo a karnet baka. Sige, igmon ti paggatang kaw ta mapana kaon. Idagas kaon to'y impagatang ni Lina, Pridaw. 2 kilo a karnet manawk. Ha? Sige. Agyaman kami, tatang. Nay, nagpintas mo't ta sandumon, Pridaw. Naggatangam dita. Ay, ginatang ko na ito, idinapan kami di bagyo, tatang. Awan na yun nan. Ha? Duwati kastoy ko. Kaya tiyo aya. Oray buludak abarawk. Isublik tumatlaay. Itad kon ka na kayo na dyan, tatang. Mabitlang tayo nakalaan. Ay, umunag kayo pa ya. Apay a karnet manok ti ginatang na. Kat karnet baka matya impagatang kulakay. Ha? Kasta aya. Ang mga nalipatan na. Sige, tamapanak man ijay balayda. Inakdamagan. Ang mga na isukat na ti ginatang na. Nay, kat husto mo't jay ginatang kaw, anak kaw. 2 kilo a karnet manok. Ala, karnet baka timpagatang ko tatang. Saan amano? Ay na, di mo ipapilit, Lina. Karnet manok, jay pagatang mau. Di nakman alilawan. Ala, naglawag mo't di imbagak a karnet baka tatang. Basta manok. Manok, Lina. Imposible yan natuloy nga kat sa anak mo't atulan. Kat, tay sukli nga rod ni Lina ngay. Itad mo na. Na, kasano nga nasukli na kat eksakto di inted na akwarta. Inabunwak pa'y nga rod ti 20 pesos ta kurang. Sobra di inted ko tatang. Apay ayang ipilit mo. Apay, awan pa nagtalik mo kanyak nga ma'am. Di ka agungat Ibagbagalaang mo ni Nagalas ti ugali yung agina. Pagbalinandak pa'y nakusait. Saan ko nga ugali ti kasta? Nagalaam di tasandom. Napintasan niya bakit? Barbaron samag. Wine, ta na minsan lakan nung inusar ni Prido amanugang ta. Ginawat ka kat inted na mo't adagos kanyak. Anya, ay nasaan ka lang agbubulod? Agdadawat ka pa'y karyo. Nagpintas ti sandok na Sa nga ribo ka no ti preso na dahito ta dinamag ka. Kuka ka no dahito yan bakit. Di kalaagbaing. Apal mo na dahita. Tadi mo may turad ti dumawat. Ay, mabainak lang agdawat-dawat dita. Ay, awan ano agbain-bain ka.
Anyat maganap mo nga yung agbain-bain. Apay, pada ka nga awan babain na. Napuskol tarupam. Umapal ka laay. Tadi mo nga min madawatan di may sa manugang mao. Iswa pa nga manugang mao. Oray awan usarag. Basta sa anak nga agdadawat, akasken ka. Ay sus, hang kayo nga agpaw-pawit ka ni tatang nukas di nga mapan ijay ihli abirat. Sa oran na kayo dayjay. Kusit dayjay nga katugangan ta. Ha? Agasam ngay. Nagpawitak iti bangos. Ta ipilit na ngamin nga agpawitak kano. Ta di magas ijay balay. Iso nga nagpawitak iti duwa nga kilo nga bangos. Nga midisimang pat nalas nga tilapia ti ginatang na. Jepe mat saglala ka nga tilapia ti ginatang na. Ipilit na paymat nga tilapia ti impagatang ko nga urayhan mat. Anya? Iso nga manipud idin, hanakon nga nagpapawit kanyanan. Wanda dya nga katugangan ta, kusit na dya. Ala, awatan tayo latan tikas di agalad na abirat. Abangan no pasit lati panaglakay ng tikas jay. Ay, Han, tamanipud idi, Han pa'y nga lakay kat kas jayan te ugali na. Han yung gamin nga kanunungan te kas jay nga aramid na taagruam. Pampanoy-noyan yung matgamin, nasingput kayo unay. Ha? Ay, awan na, agruam day jay. Alis-alis na talipuspus yo ano kasta. Iso nga tubngaran, wano kontraan nyo tikas jay nga aramidan na. Maditikas jay, abirat. Frida baraw, di mo usaran tayo motorsiklom ita. Saan tatang? Masadutak arumarta nagpudot. Mabali na buluday. Inak ko mamakimitay iti senyor. Pagluganan mi kaninanang yaw. Ha? Ay katwa na. Alaan nyo latang tatang. Uray, tadyak pa'y matusarin. Pausta ba kay? Umay kalumugan na yung tama pantan makimitay. Ay manjak, mabutungak. San kamot nga expert nga motor. Inton ko na disgrasya ta. Lagla ka. Sanaya ka ang agmotor. Basta kumput ka kaday. Umunakan, ta sumaruno ag tricycle laklaangeng. Baka mo ka. Paggastusan matyamaw. Iso nga raw na binulod ko to'y motor ni Frida. Tapno libre ti pamasahit Basta ag tricycle lak. Mabutungak nga agang kas iti saan nga expert nga agmaneho. Sige, mapanak nga roday. Ha! Karyaw! Ay, anyat ar-aramidem aya. Indong parmumutin di tapadir ta motorsiklo. Awan samat preno na. Timayab mutan. Alakaw. Hala ka! Nadadaolan ti sango ti motor. Alakaw, tulungan na. Bakit? Ikatam tinay pandag kanya ka motor darasam. Mabiit laang tamangayabak iti kaduak. Tanadagsan ti motor. Kumusta ni Tatang Lina? Nasaya at matan lakay. Nablo ka no ti kanawan asaka na. Kun addagasgas na. Ngam impailot dan. Kunak ano expert ni Tatang nagmotor? Saan mo't gayam? Ay, unay mat ngaminan ni Tatang. Kasanungay. Pabayadan ta ka di ti damage ti motor. Saanan ta kaasidamay? Siyaklatan ti manggastos iti dayjay. Mababainak kan lakay. Paspasensya amla kumanjay amak. Wen, danag mo na aya. Bayam, tabagbaga akto ni Tatang. Tapno saan atila bulbuluden na. Kano agbulod tumanen kan ka, di mon pabuludan. Mabainak mo't ngarod ka ni Tatang, bakit? Basta di mon pabuludan. Nang runa no dagita luglugan, Fredo, pangaasi. Intay makiriyon yun ijay lugar da kabagis tama nung karyaw. Kaano ay atiriyon niyaon? Into no may alawas. Ag-commute tayo natawa mo lugan tayo. Ay, masadutak amapan nag-commute tayo. Ada ko mausaran tayo alugan Tauray siyak tiyag manehaw. Kawa mo nga rudlogan tayo. No kaya mo bulodem tayo lugan ti manugang mo ni Pridaw. Ay way,
Nasingpot na dyan manugang kaw. Sigurado, apabuludan nak na dyan. Sumurot kayo ang makiriyon kada tatang, nanang? Saan? Masadutak. Nagsuswapang metla dagijay kakabagyan ni tatang yo. Ala ni nanang, katagpay sumot. Gaputan nagbabak nang da. Kunametlan no asino dan anag nga nga to at tao. Nagbaba ti pagkitkitaan da kada tao. Di da pa'y kat kasasao ti tao ah. Dagitay lapada da abak nang ti kasasao da. Ala saan mat akapilitan amapan kayo? Mapan ati mayat, saan mat ti saan? Da kayo nga'y, mapan kayo aya. Saan nanang? Masadutak. Pasensya kayong tatang. Ure kayat kayo apabuludan ngam saan mo't akayat ni Lina nga anak yo. Kan may sa awan lisensyayo apang 4 wheels tatang. Sa nabala ita ininayadag kag maneho baraok. Uray inayadan nyo tatang, talaga asaan mi nga ipabulod. Apay nga, kasta kayo matay. Saan kayo madasigod nga imaw? Tatang, saan amabalin nga agmaneho kayo iti 4 wheels? Tapang 2 wheels laeng, jelisan siyayo. No di yo kayat nga ipabulaw, saan laang? Na kayo lang ay at dalugan na. Adaw ti mabulod dita. Ala ni tatang. Di kay kumamasasair, tatang. Nan, pabuludan lakman nga raw diti pantalaon. Kamisita kin sapatos mo pridaw. Tay napintas Ala ni tatang. O sige tatang, pabuludan kayo. Abangam aparay, san kwa lugan dayta. Lugan tay sa nga ilimay. Asinaw asa nga iliyaw paray. Tay gayim ti anak ko paray. Taga Manilang sa kanunay jay. At langamin na pananda, iso nga awan da dito'y balay. Talo alaw da iti na pananda. Kaya't nangatang ay pabulawd. Ay, jak ibagbaga aparay. Basta abangam latan iti oras ang aribulaag. Agpaisaw paray? Wen paray. Basta di ba ibagbaga iti anak ko abinulod mo Ay, wala paray, promise. Nagwapo pa'y mo na talugan. Nagporma. Ay, wala Oray saan ka agwapo no imanehom layta. Gumwapo ka. Ay, alaman nga rin paray. Buludak inton bigat. Basta'y sublimadagos Tapno saan da amaamuan ngayong pabulod ko tilukan. Ay, wala paray. Isublik ba't lang ti malam na. Ada aya lisensyam para iti 4 wheels. Ay, kada Dua pa iti pakitakin ka lisensyak no kayat mau. Tay daan kan tay baraw paray. Hello, Karyo. Ayan yun. Tapos na ba kahit natiliwak? Apay. Sigun ka na iti pulis. Karnap ka na, tay binulod ko alugan. Anya? Kanay, pagpabasulan dakmet tayo nakarnaparak ka na. Kan pangmotor lang tayo lisensyak. Anya? Ay nadaytan ti bagbagakan ka. Ay, tulungan nak bakit? Umay ka dito presentaw, itamit laang. Ikuyong mo na para iskaw. Kantay gayim ti anak na nga kinlugan itim pagpulod na. Ay nag-aramid ka alaklakayan. Makapa-stress ka talaga. Kasanungay mare, sapay awanan di gayim ti anak ko. Nagpukawan. Anya, kat kasano nga rutan. Sika nga rod ati kuyugak amapan iti ayan ni Karyo, paray. Ay, awan amok nita. San ko matalugan na jay? Una, ngam sika tinang ipabulod kin ni Karyo, paray. Pinaabangam pa'y nga rod iti sangaribo ka no kuna nila kay ikaw. Ay, pasensya maray. Jak sumurot. Rasan ko matalugan na jay. Jayakin lugan ati ikuyug mau.
Nang jakmet nga ron amo ti ayanan. Uray ti anak ko, di na amo ti ayanan, tadi na kano makuntak. Anya, ay na mangipasubo mo't dayjay agayem ti anak mo, pare. Basol mo't lang ni Karyo Pinilit nakmet ngamin. Kat imbagak lang arudan asaan ko alugan dayjay. Ang impilit na mo't latang na binulod. Tulungan nak anak ko. Anya nga tiyaramitag. Mabalod ak betay. Di kay madanagan, taas asikasuwanan ti abogado tayo ti amin. Ada abogado tayo. Kat kapilitan amangala tayo takasapulan tayo kat nga ron. Ya kaya ti mabalod anak ko. Iso at tulungan dak ko ba? Mare, ada na pinta sa damag nga umay ko ibaga. Ha? Anya day ta, pare. Nakitinulong ti anak ko anang sapol iti gayem na. Ket natiliwag ti pudno akarnaper. Ay na, agyamanak. Naimbaglakit din. Ay, agyaman nak. Kunak no mabalod akaw ni ti agnanayaw. Pag nakmam day ta napasamaken ka Karyo. Day ta kinalaing mo nga agbulod tinangirupukon ka. Wan nga ron ba kay? Ay, babawi ka ng bulod iti dayjayan. Mangilawlawan. Anya tinaadaw mo nga adal iti day ta napasamaken ka. Kilatisag taon ti buludag. Masapula sigurado ka na imbag no legit mo't lang. Kilatisan nga. Adda pa'y la planom nga agbulod iti kumkumpurmay, Di ka pa'y la nadidigra. Ala ba kahit saan ay? Diya ako nagbulaw iti urayan niya. Promise. Rumbang lang. Tano di ka agnakam, makaamukan iti biyag mo. Saan da kan atultulungan no natangken ti ulom? Uwan ba kahit saan na pulaos? Agkari ka, Karyo, karim, adi kan agbulod iti uray anya. Uray kapasitan abanag, dimon buludan, nga ultimo dagom wenno lanlan sa dita, di kan bumulod, nawatam. Uwan ba kahit promise? Lola, nakasaganan tay makan, ingkay manganan. Apay, ayan ni Lolo. Adjay jerwara pok. Nakatugaw ijayan ti tumba-tumba tugaw na ngagdengdeng ngagiti radyo. Bilibak nga rod kin ni Lolo. Napigsapay lang ti panagdengeg na. Ngam nakapsutan ti panagkita na. Malain kaya ba ng tagsasango tayo na mangan? Awan, ayan ni nanang mo. Ingka matayabanan na tamanganan. Maudi pa'y kano, Lola. Manganto kanulatan no mabisin. Tanalawa pa'y di daldalo sanda di talikod ti balay. Isupay kano amamulaan itinateng. Ay, kastaya. Ay na, paspasin siya ni nanang mo. Tadi mimot matulungan nga garden. Ay na, di yun panunutan day ta. Tabakit kan lakay kayon kin ni Lolo, Lola. Wan ang nasaranta kampay lang. Oray bakit kan lakay kamen. Awan saksak itamay. Talaga dakkel ti may tulong ti may papaw nagamakan. Tapasig nga organic ti kang kanan may kaniapong mo iday. Iswa na salon at kami. Wan nga rod, Lola. Agpadan a 98 ti tawin nyo kin ni Apong lakay. Ngam napigsalat ta ti panagdengeg yun. Umayak manel ma. Ayan da na ng kantatang. Adada iti kusina, Uncle. Agkapkapeda. Sumra kayo Ay wine. Andan sangpet ko ngagdudumaan na teng ken prutas. Presko na kita, oy. Naimbang laasi da apong mau. Agyamanak, Uncle. Apay, anyat linutom amas ni daaya. Sinigang akarnit baboy, Uncle. Iso ngamin ti request da apong. Nay,
Apay pagsidaam inay ti karningay. Mahay blood da Natenglaeng ti rumbeng nga ipasidak adakwada. Makasidsidada ka nung amin iti karne, Uncle. Tapasig ka nung amin anateng ti sidsidaan da. Sana bale, tasag paminsan laang matkit di, Uncle. Di kamot nagpampanunot, Elma. Ha? Isong araw ngay matidog ti biyag da. Tapuro na sustansya ti ipapaunag da. Kasanaw no mahay blood da. Awanan matay dan adi na oras. Sayang jay 100K kuma nga awatan da. Ha? Mala, mangluto kay di sabani amasida. Puro anateng tinutuam. Bay amjikar na ita datayo ti mangsida. Kanayon latan agulay. Karne kumahamit Apay kayat yun ayat ni maapit adagaws. Kakaisuna anadanon nyo ti kasta atawin yaw. Basit la panagura yun, 100 yun taon. Apay, di yu kayat ti 100,000. Sagpaminsan lang agsida kami ti karne. Makauma mo ti puro anateng. Para mananda kami matiti karne Oray sagdudwala agarrat. Ay saan? Makahay blood ti karne. Pag nateng kailatan, kan ag-exercise kayaw. Nakapsut da apungan, Uncle. Di dan kabailan ti ag-exercise. Kabailan da. Masapol na maunat dagiti urat da. Tapno saan nga agkukot dagiti tumtumeng da. Nanang, nagpensyon kayaw? Agpautang kayo man? Aniya ti pautang ko ngay. Kaparay ti maintenance may kanitatang yo dayjay. Ti kunayo kit day. Ada paborito yung anak. Nila ang sunya ti agnomnumar iti kwartayo kanitatang. Saan kumabot akasta ti panagsasaom amanong? Di mimut al-almanang kat ti kwartada ng kantatang. Para kadakwada laang dayjay. Adamot trabaho ni Elma. Kat ni Elma tagas-gastos dito'y balay. Saan mi akut-kut yan ti pensyon dana ng kantatang. Paggatang daa iti maintenance da. Puno ti kunata adem lito. Ayun gayam Sonya. Saan man at ila ipaspasidayo kadananang kantatang. Kakaisuna anasalun at da. Pagsidaan nyo kit din, hindi makapahay blood. No dada ka sa mapasama kanakwada. Da kayo nga aginat akimpasaw. Ha? Di yu itulok ang nakatugaw dalatang agmalmalam. Nas ka na ma-exercise ti bagbagira tapno umatindog pa iti biyagda. Amumot asaanan akabailan dana ng kantatang tag-exercise, manong. Ikarigatan da Awan nakarakaro ako mapsot da no saan da nga agkutkutay. Anda agpasumba ijay community center. Kuyugan kay to kanitatang nanang. Tagsumba kayo tapno mawatwat ti bagbagiyaw. Ni, nagkapon nyo apong. Ranaom, ikanak man iti datlom apo. Mawawak launay. Mabit na nga pong. Apayakas na napampannog kayo. Apo, yan lang sakman ni Tidanam. Siya na nakabalan ng iti sakap niya godang. Mabit na ang apong. Umayan. Nalabas mo't niya ang kalito, nanang. Tila na asyanan kada apong. Apil-apilitin na ida nga ag-exercise. Kit di da nga rod kabailanan. Ay na, jak amo akas ta tinapasamak anak ko. Napanak ngamin ijay garden. Idagawidak. Awan mo tanda apong mo dito'y balay. Tagayam, ingkuyog ni uncle mo anapan nagsumba. Ay, saan mo't nga agpampanunot dahi akabsatyo? Jay labagbagi na ti pampanunutan na. Ngarod almanen na ngamin ti 100K maawat to da apong mo numadanon dati 100 atawan. Anyan, ibagbaga na arupat kwarta kayo. Ngam isumit gayam ti kasta. Alan na nanang,
Pautangan dak ta kasapulak ti kwarta. Ano niya nga iti pautang ko anak ko. Naigatang mo kami ng nil may ti vitamins kan pang maintenance may tay nabatbati a kwarta. Imot kayo kit di ah. Itaak lang umutang ka na kayo. Hindi yung pa'y maited mo. No adala ang kwarta. Ikan ka ah. Mala, sana bale. Basta sakto ti mangalay ti maalayo ka ni tatang intun sangagasot ti tawon yaon. Ha. Nay, di kayagkad kad. Taadumot ti rigrigat ko ka na kayo. Gumura ak na kontrandak. Malawanan. Sana dayta ti panggapwam amang gurgura kada kami adadakal mo. Alam tulat ta. Sapay kasapula kon ti kwarta. Apay no umutangak. Ta bayadan tayo ito no maalayo ti 100,000 na kwartayaw. Sagwa 100 kayo kanitatang. Iso 200k ti utangag. Adda amok apagutangan nanang. Ay saan? Nagdakal mo dayta nga utang mo ngay. Kasapulak nga mina talaga ti kwarta nanang. Anano maya ti kwarta? Basta napatag ti pangusarak. Di yun amoy. Ay, agungat laki din ni Ilma numaman na dayta. Kanya ko mo ti bibiyang na nga Ilma. Itaak lang mo't nga gidaw ka na kayo. Iso na nga agnumnumar day ti pensyon yaw. Takabalayo kat nga rodina. Saan da mga daw-dawat? Ikan da kami pakide ti kwarta me ah? Tala nga rodin. Di yung liplipatan ti mapanagsumba ha. Kan agjaging kayaw ti bigbigat. Para matlakad na kayo dahil tatapno umatindog pa iti biyagyaw. Umayak manso niya. Nananang kang tatangay. Agboy-boy ay iti TV ni Nanang. Nakaidamot ni Tatang. Ay katumunag ka kabagis. Agyamanak. Nanang, nakarubat kayaw. Hintay agsumba ita saan? Masagutak arumuan, lito. Mabanuga manan ngagsumba. Ay namanong. Saanan akabailan titultulang dananang kentatang tikasta. Kitaem, kedandan ni saandan ang makabangon idi pinagsumbam ida. Nabigla laang ti bagida ang nagsumba. May ruamdan to ah. Lasting manay. Ay, agkapsot kami lang alunan. Di pa paaramin niyang kalmo alitaw. Agkapsot kami ay may kanagitikan kanan may makaumati natang. Di kayagdanag lolo. At dalinutok akarni. Inlasing ko lang ang dagita natin. Tapno saan ama overcook. Ay na, kunak no awan. Maimas ko manan ti mga no kastoy. At damanan karnen. Apong! Nanang, umay kayo dito! Ni Apong Pilaw! Nahi apay ngatan. Ay, hinta kita, anjapok. Nonya di pukpuk kau na. Ay na, pilola kay. Apa yan ngaya pinanawan na kon. Kasano agpaitan ngay. Lona, hustol. Nagpatinggan ti panagbiag ni Apong lakay. Ay na. Aklunan tayo na po. Apay nga, yamin na ibay ano ni tatang. Ne, apay ngay akas tati sa kabagis. Kasanon kay di inutang ka. Binaybay anyumot na ni tatang. Sapay umadanin ti kasangay na. Apay nga yan di yung taray iti ospital. Kabagis, saan mi anapakadaan ti ipapatay ni Tatang. Tabigla ti ipapatay na. Linibasan na tayo. Kasano nga ruta niya ay? Sapay 200k di inutang ka. Eksakto iti maawad na kumakanin anang. Nekat problemam daytan kabagis. Nagkuna ngamin nga umutang ka iti dakkel agatan. Kalpasan na, da kami ti pabasulam. Pilola kay kuya. Ay, orayan nakta kayat
Kunti sumurot kan ka. Saan pa yan, Nanang? Saan pa nga itaa? Hindi kayo pala sumursurot ka ni Tatang. Urayan niyo ti kasangay yaw. Ag-birthday kayo pa ay. Sakay to aginana, no? Kasta ti kayat yaw. Nanang, mangan kayo kuman awan sapay impapaunag yu manipod iti kalman. Agsakit kayo iti kastangar aramidan nyo. Ay, hawan ganas ko ang mga nanak ko. Mailew kan maikawa kitikawanan ni tatang mo. Hingam diyo kumabaybay ang tibagiyo, Nanang. Di mimut kayat apatida kayo kat mapukaw mipay. Sud niya anak ko. Kailew ko na yan ni tatang mo. Nanang, ayan yaw. Adda dito'y ni Nanang kabagis. Agsangsangit manen. Pinakan yaw. Saan pa'y nga rod tadi namut kayat. At din sangpot ko amakan. Siyak tinangluto iti dito, Nanang. Dinengdeng. Sinagpawak iti tinunong nga ikan. Masadsadot akong ngagbibiyag. Nabanog ako. Ay, saan Mangan kayo. Tapos saan kayo ako mapsot? Awan ganas ko amagan. Kaya't kumatan. Taginan na. Ala, tasubuan kayo langan. Masapo lamangan kayo. Tapno napigsa kayo lata akanayon. Lola, aldawon. Di kayo mo ila bumangonan tamamigat tayo kuman. Nasakit, ti bagbagik. Kasladyak kabailan ti bumangon. Kurang pa'y titurog ko. Kaslay naldaw lang na mapuypuyatan na. Amangan no agsakit kayo iti kastangar aramiden nyo, Lola. Manun abulan sipod idi natay day di lolo. Kaslaawan mo't gaganay gayan yun nga agbyag. Awanan talaga. Kaya't kunti sumurot ka ni lolom. Di na malay nore nga minan day lakay. Ni, saan pa'y kumaalona? Sapay makabulan laangan kat agkasangay kayon. Diyo kadi kayat nga iselebrar tayo ti kasangay yo? Intay to agpasyar. Intay agdigos ijay baybay. No madanon ko ti kasangay ko. Pagyamanak iti apo. Ngamno sanan awan problema. Nakasagana ako na mangipulang iti biyag ko. Apay, baybayan yun sa amat ni Nanang. Saan mo tasigo na kasta? Kimutong matayin. Ay na, uray kasano ti panang taripa tumikan kuana. No talaga asumukon ti bagina. Awan maaramidan tayo manong. Bakit launa yun ni Nanang? Ay, sana mabalin. Naskay ngagbiag pa'y. Uray palpasin na lako mati kasangay na. Kano dinan madanon ti kasangay na. Masapul nga aklunan tayo Amok tumula sa bali ti pinsar mo. Iso akayat mo pa nga umatidog ti biyag ni Nanang kabagis. Aburido ak nga ron. Sing-singirin na kung di nakautangak. Kat basol mo Apay ngamin nga imutang ka. Kat di mo amo ti pagpatinggaan ti biyag da Nanang kantatang. Iso nga road at di yu baybayan ni Nanang. Papigsain tayo. Wano saan? Hintay la ipakonfine na ni hospital. Apay ko mga ipakonfine tayo kat awan mo't sakit na. Tapno madextros tanay, di mo't manganan. Nakarkarong agkapsot din Nanang ije ospital. Isong agtalinag laeng dito'y balay. Itaman pa'y ajak makita ni Nanang di ta teres ti balay da sunya. Sigur mo, tanong kas nung agsapak at nakatugaw ang nakasikawil dita. Manungaan daw lang ti palabsang. Kasa ngayon ni Nanang, mambayadak ton ti utang kaw. Oray kagundwapay lang Inikandak iti pawayway aging kain ton Sabado. No jak kano pala makabayad. Idarumdak ka naon. Tata dito! Tata! Kumusta nga niya apong sining? Naggapo kayo di ospital?
Hospital? Asinaw ti adda ijay. Ala, no kasta, di yu pa mo. Kano yung tari na hospital ni nanang yu? Tadida ka no mariing. Anya? Kan kasla na ibagada sa anan nga gang angay. Anya? Sana mabali na matay ni nanang ko. Sige, tama pa na kay hospital. Ay, awanon. Talaga nga impulang matan ni nanang tibiyag na manong lito. Nanang, apay ngay ngayon panmumutayin. Apay ngay adi mo inuray ti kasakay mao. Talaga akas na, Uncle. Pagyamanan tayo kit niya. Tanakadwa tayo pa'y iday tinabayag apanawon. Gam kasanuak pa itan ngay. Awanen tay namnamag akwarta. Ha? Nagdakkel pala di utang kao. Saanan nga iso ti panunutan nyo, Uncle? Tinapatag, naginanandalola kan lolo. Pumayak man sunya ka ba guys? Na nagsapa kamutan nga imay. Ala sa ispay lang iti agsapa. Ala, sumrot ka kabagays. Kasanukot paringkaten dakmat asingiran na ganyan nakautangak. Stressen dakmat law na yun. Iso dito man pala balay yung ti paglemengak ka ba guys? Ha? No ijemot balay ti paglemengak. Awan kanuk naglemeng. Naimbag dito itaado ti abasto di ti balayaw. Uray agmalmalemak nga gigyan di ti unag ti balayaw. Ay, basol mo matlaang ano apay akasta ti mapaspasaramita. Nagkunang amin nga umutang ka iti dakkel agatad. Kalpasan na, awan gayam pagbayad mo. Huwag nga raw. Naita ti dakkala kamalik ka ba guys? Tiamok namin kat mabayag pa ya matay danan ang kentatan. Bigla mo tin anatay da. Agtrabaho ka ngamin. Saan ka amang namnamalatan iti kwarta ti sabali, kabagis? Ang nangusaram aya iti kwarta nga inutang mo. Kwa? Impustak iti palot ng naabak. Makitam, sugal pa'y gayam tinangipanam iti inutang mo. Uray ko man no inggatang mo iti sanikwa. Tapno adda mo ila kumailakom apagbayad mo. Ngamsan mo. Ang babawi ak kabagis ngam naladawon ti amin. Nasakit ti ulo nagpanunot. No pangalaki ti pagbayad ko. Ang paibaludak sa lagan. Ay katadakan ka dayta kabagis. No talagang awan pagbayad mo, kapilitan na kasta. Tano siya, awan maikarik ang maipautang ko kan kaakasta kadakkel tigatad kabagis. Iso apasin siya kan.